Ovo javljanje je skroz informativno i edukativno. Javljam vam novosti sa suda, jučer sam bio na sudu, da mogu upozoriti sve kolekcionare, sve ljubitelje starog oružja i sve one koji vole muške stvari, a to je naravno oružje, starina i slično. Moram vas upozoriti jer nažalost na sudu se ne uzima u obzir stvarno stanje na terenu i imao sam jučer priliku da, na primjer, mene tereti kao viši savjetnik, tužitelj Zoran Vinković za indukator, znači koji to ne zna, indukator od Claymore mine zvane televizor. Kod mene je bio pretres i našli su kod mene taj indukator, to znači to je stvar koja se pritisne i koja stvara struju. Onda ta struja je daje do upaljača. Znači to je bezopasna stvar i došao je vještak Marin Marinović i objasnili na sudu da je to skroz bezopasna stvar, da to ljudi imaju u vitrini i da ja s dozvolom za glasno pucanje to mogu imati kad hoću i gdje hoću, no Zoran Vinković se time ne slaže i tereti me da sam imao eksplozivnu tvar A kategorije, znači nešto poput mine, jer je dio mine, ali nije opasni dio. Ja sam taj dio dobio 6 dana prije pretresa od jednog policijskog inspektora, zato jer imam dozvolu za glasno pucanje i problem je kod paljenja strujom na daljinu da onda na viteškim turnirima kad je vlažno i hladno baterija se zna isprazniti. A to je zelena kutijica koja se stisne, to stvara struju i onda može paliti smjesu, znači neke skroz bezopasnoga. Onda su me teretili isto za jedan prigušivač. Prigušivače se mogu kupiti legalno za zračnu pušku, za airsoft ili za airsoft. Imate tu Krišto HR koji nudi, mislim, na 5-6 modela, cijena oko 300 kuna. Koji me znaju da se već 15 godina bavim oživljavanjem povijesti. Bio sam predsjednik udruge koja je putem Narodnih novina bila ovlaštena da se bavi s tim se bavila. I organizirao sam sam prve sajmove militarije, na primjer u Ludbregu u hotelu Crnković. Tako da sam imao isto svoj akaunt na Aukcija HR i jasno da sam ulagao, kao neki ulažu u zlato, u srebro, ulagao sam u stvari koje će dobiti na vrijednosti. Primjerice, okviri, remenje od JNA prije je bilo 5 kuna, sad već košta 100 kuna, znači to su bila korisna ulaganja, kao što mnogi i sad isto ulažu. Tako sam isto, kad bi kupio na Jakuševcu, na Britancu, primjerice neki prigušivač, a reći da me to za airsoft, ja sam to pokušao rastepsti da vidim jel imali unutra barutnih plinova. Taj sam bil i kupio sam samo ako ga ih nije bilo, znači bilo je sigurno da je to nešto legalno, da to nije zavatreno oružje i da nije možda time počinjen kakav zločin. Ali morate znati, bilo kakav prigušivač, makar i legalni za zračnu pušku ili za airsoft oružje, smatra se na sudom da je to zavatreno oružje. Tako da vi možete reći kaj god hoćete, oni to ne prihvaćaju. Druga stvar je, imam tu sad slučaj Saše Vrtarića, koji je isto došao k meni pretres. On je isto uzeo prigušivač za airsoft pušku koji je bio predviđen za snimanje nastavka Preživjeti Dravu, ali na Kalniku. Ja sam imao tu rekvizite za daljnje snimanje i znao sam da je to za airsoft
otvorio sam ga, bio je čist ko suza. I onda mi Saša Vrtarić krivotvori dokaza i onda me uvjerava da je s tim pucano i da nije bil očišćeni, da su unutra bili barutni plinovi. Da je tak rekel vještak. Moguće, zapravo i vjerujem da je to vještak rekel, ali je Saša Vrtarić prije toga krivotvorio dokaz, taj prigušivač. Vjerojatno je spalio od svog metka pištolja baruta u nekoj boci i napuhnuo u prigušivač da napravi od toga neki valjan dokaz. Ja sam prijavio na 20 adresa krim policajca Sašu Vrtarića, znači prijava terora Varaždinske krim policije i njenih počinitelja u svrhu objave, sprječavanja i kažnjavanja počinitelja i arhiviranja događaja za dokumentaciju sadašnjeg stanja u organima zadužnim za sigurnost i povjerenje građana u trenutnu vlast je naslov i to sam poslao na 20 adresa da prijavim Sašu Vrtarića za zlouporabu položaja i za njegova kriminalna djela. Ja ne blefiram, nego tu su, se vidi dobro, od pošte. Ovo su samo 20 komada iz Hrvatske. Znači, Sašu Vrtarića sam prijavio i u inozemstvu. Zbog čega to činim? To nije ništa osobno, nego u svrhu moje kandidature za predsjednika Republike Hrvatske. Moram dokazati da ja ovo radim ozbiljno, moram pokazati odlučnost i strogoću. Zato je bilo dobro da mi je došao takva Saša Vrtarić pred oči, da ne moram tražiti krivce, kriminalce u policiji, nego sam šutio i dopustio mu da pokaže svoje pravo lice, da mogu to koristiti u svojoj predsjedničkoj kampanji. Idemo dalje. Znači, gospodo, vi koji sakupljate staro oružje ili to volite ili imate, morate znati da sada, upravo sam provjerio današnje stanje na aukciji HR. Išao sam na aukcija HR, kolekcionarstvo i trofejno oružje. I tu me je srce steplo jer znam kako je stvarno stanje na terenu. Na primjer, meni je sutkinja Nevenka Bogdanović poslala doma pretres jer sam imao sliku na Facebooku gdje sam na renesantnom festivalu sa kuburom za opasačem. Policija nije uzela u obzir da imam dozvolu za glasno pucanje i za eksplozivna sredstva. Ipak sam došao doma, napravili pretres. Dotičnu gospođu sam jučer vidio na sudu i ja ne bježim od zla. Ja mu prilazim da vidim ženu u oči. Vidio sam joj gdje ide, silazi niz stepenice i drži se za gelender. Znači drži se za gelender dok ide dolje i dok ide gore. I pitam joj gdje je WC, da mi ne počne vrištati kad bi me prepoznala, jer ja imam 120 kg, a ona ima možda žive vage 30. I pogledam ju i mislim si, svaki bi takvu žensku izvrijeđao ili bi sad ja govorio mjesto mene neki govor mržnje, ali ženska mi je bila žal. Jer svi podležemo zakonama prirode. Krampusi su ružni, duhovi bolesti su ružni i netko ko gaji lijepe osjećaje, ima nasmiješeno lice ili ima crte lica koje su ugodne za vidjeti. No ova gospođa ih nije imala. Sreo sam joj drugi puta i rekao sam joj treći put častim sa pivom. Zato jer da se malo osnaži, da dobije malo na vidrini. Jer vidite, isto kako se ljudima je to svugdje u prirode, karcinom, bolesni dio tijela napada, ona je zdravi. Tako je i s tim ljudima koji su bolesni, koji ne mogu ići po stepenicama, a ja mogu po brdu gore dole.
Jasno da oni ne mogu shvatiti i mrze nas koji smo zdravi i koji činimo dobro. Tako je u prirodi isto sa tim stanicama tijela i drugim stvarima. Tako da mogu te ljude samo žaliti. No to ne znači da neću podnijeti kazne prijave, na primjer protiv Zorana Vinkovića, koji mi jučer isto nije prihvatio to da me tereti zbog bezazlenih stvari, jer on je tu tužitelj, tako da sam zahvalio i sutkinji isto zbog tog slučaja, jer sad imam direktno, znam imena svih koji ne rade kako bi trebali u policiji i sudstvu. I kao predsjednik Republike Hrvatske ću se potruditi da to promijenim na dobro za Hrvatsku i za naš narod. Vi isto sad koji se bavite tim kolekcionarstvom, da vam objasnim zbog čega mogu k vama doći na pretres. Na Špancirfestu čovjek je, na primjer, meni rekao da ima iskopine koje su nađene detektorom i on to prodaje jer nisu iz arheološkog nalazišta. Gospodo, zbog toga vam mogu rasturiti cijeli dom, sve vam pobrati i vi nećete više ništa vidjeti natrag. Meni isto nisu vratili ono staklenku sjemenki, ono ptičju hranu i ono kad su mi sad otuđili, ukrali ili oteli, kak već god, jer sve se svede na isto. Neću isto valjda nikada vidjeti. Zato ću za svaku pojedinu stvar tretiti odgovorne. U ovom slučaju je to Saša Vrtarić. Jer on je meni, na primjer, i ukrao ovakvu jednu uspomenu gdje je bio unutra jedan podragi kamen. Na njemu je to neki dokaz, valjda. Podnio se kod mene ko neki pljačkaš. Pital me što je u biti mi uzeti stvari koje ne smije uzeti i onda se onak sadistički odnose bum uzel, nem uzel, pa ti odluči, pa ti se surađuj. Time oni vređaju dostojanstvo našeg doma. Dom je svjetinja i ne mogu se ponašati, ne bi se smjeli ponašati u domu ljudi kao svinje. Kod prvog pretresa, opet isto policajac, voditelj, htio od mene jedan tesak francuski. Kolekcionar je znao o čemu se radi i nije rekao buš mi to dao, nego bum ja to kupio od tebe. Ono kupio, da mu ti to daš, da onda budeš bolje prešli kod pretresa. Idemo na aukcije HR. Na aukciji HR imate toliko stvari koje bi bile dovoljno za jednog nadobunog policajca ili lošeg suca da vam odmah isti tren pošalje doma pretres. Naprimjer, imam tu, vidim, antički brončani mač za 28.000 kuna. To je iskopina. Ljudi, i onda imam tu, idem dalje, idem po redu. Nogare za PM-72, znači za pušku nogice za 200 kuna. Skroz legalno, mislio bi svaki kolekcionar. Ali meni je, na primjer, Saša Vrtarić rekao da je našao kod mene dijelove jedne takvih nogoce za koje ja uopće nemam pojma da bi ikad tak neke imala. Ali on je to kao našao. I to time ono me tereti. Vi nogare možete kupiti na Krišto.hr, kakve god hoćete, to je legalno. Ali je problem da vas bude onda isto netko poput Zorana Vinkovića teretio na sudu da je to dio oružja i da vi imate stvari koje ne biste smjeli imati. Idemo dalje. Imam tu trobonski nastavak za Papovku i 2 za Kalašnikov se nude. Znači to je nastavak koji se zašarafi na cijev. Svi mi mislimo to je legalno. Ali policiji je to dio cijevi. Meni su oduzeli jedan kompenzator za onaj moj pištolj kad snimate tejac na snimanju Preživjeti Drava. Koliko sam ja znao, to je legalno. Ali njima nije. 200 kuna je taj komad. Znači oni vam uzmu toliko stvari kad to premaši svo to 1000 kuna.
Po meni je to onda dovoljan razlog da teretite pojedine policajce ako se to ne vrati za tešku krađu. Znači, ti trgovski nastavci, ljudi, oni su dovoljni na sudu da se terete. A u biti nema nikakvu svrhu. Metak prolazi kroz njih, ne vrte ga kao cijev. Onda imamo tu okvir od AK-47, znači od Kalašnikova. 2 komada se nude. Jedan čovjek je imao isto vrijeme pretres kao ja i njega se terete da je imao oružje, zato je smo našli 2 okvira za AK-47. On je kolekcionar, isto kak ja znam neke sakupljati, ali još veći, i njega su teretili zbog 2 okvira. Jasno da ljudi kad vide okvir za 10 kuna budu ga kupili da ga možda poslije prodaju za 50 kuna. Ništa ne misliš, to je legalno, možeš svugdje kupiti, ali ako vam to nađu kod pretresa, ćete na sud. To nije legalno, znači tu je policija, tu greši policija. Onda imamo tu, nudi se jedan kundak za MG34 za 300 kuna. Nude se još okviri za 5.38 za pištolje, znači za poluautomatsko oružje se nude okviri koji su teoretski legalni. Ali meni su isto užili jedan okvir vrijednosti 150 kuna za tetejac, onda kad se imalo filmu za snimanje. Tako da savjetujem sve kolekcionare da malo pripaze, jer ovo sve što nude tu gori, to je dovoljno za sudcu i policajca neki pretres i dovoljno da vam rasture dom i da vas onda sude, makar ste nevini. Imamo tu 2 boksera koji se nude na aukciji HR, jedan od Prvog svjetskog rata i jedan od Drugog svjetskog rata. Za jedan od 1200 kuna, drugi za 500 kuna. Ljudi, bokseri, ako vam to policija nađe, to je isto kaznena prijava za prekršaj kod zakona protiv oružja. Onda imamo tu jednu kuburu kremenjaču i 3 na kapsula. Ako su meni poslali doma policiju u pretres zbog slike na Facebooku sa kuburom, a imam dozvolu za glasno pucanje, a vi tu nudite te kubure samo tak, ja ne znam. Zato ja vas želim upozoriti, jer ovo je grozno. Nije grozno to kad vi nudite, nego grozno je kako se policija postavlja i sud. Kad vi jedan put dođete na sud. Tu se prodava još 2 komada sjekera, brončani iz iskopine, ti bokca, to je antički brončani mač za 28.000 kuna. Isto iskopina. Meni je Saša Vrtarić uzeo vrh strele kamene kojeg mi je napravio pokojni Zlatko Mirt, alatničar koji je radil u muzeju Streljačke bune. I zbog toga me terete. A tu neko nudi kamene strele iz neolita, originale, za 600 kuna, 10 komada. Tu brončani bodež za 13.000 kuna. Nagazna mina za 50 kuna. Opet, to je još gore, pojačivač trzaja. Ljudi, ja sam više na Jakuševac i bila je puna kutija tih pojačivači trzaja. Znao sam da je to legalno, znao sam da naj koštati po 10 eura, a tamo su bile po 5 kuna. Pa si uzeli jedan. I isto zbog toga jednoga će me teretiti Saša Vrtarić. Tako da, ovo je živa katastrofa. Za nas kolekcionare, za nas ljubitelje starog oružja i za nas koji se smatramo da je to legalno. Ali policija smatra to drugačije. Imamo tu i 8 oglasa, granate i mine. Ako mene tereti policija za onaj koji stvara struju, onaj dinamo koji je bezopasan, da je to mina, kak ne bi vas mogli teretiti što prodajete prazne mine. Policija bude
u zapisnik navele da se našli kod vas minu, ali ne budu rekli da je prazna. I onda kako bi sudac skužil o čemu se doista radi, ako onda tužitelj sudca ovjerava da je to prava mina. Sve u svemu, vidjet ću kakva bude presuda i svakak ću Zorana Vinkovića jednog dana, budući da me je teretio za stvari koje nemaju osnove, ću ga tužiti privatno i smatram da to jednu ruku dobro što se takve stvari događaju, jer sad imamo stvarno krivce, imamo imena, imamo potpise, imamo slučajeve da jednog dana moramo uzvratiti protutužbom zato jer smo u pravu i zato što smo oštećeni. Mi smo napadnuti nevini, a oni moraju platiti za svoje zlodjela. Isto kak sad taj Saša Vrtarić, što ljudima njihove uspomene krade, ovo tu je bilo, cura me poslala. Tako da najveća šteta je da vam oskvrne vaš dom i ponašaju se kao neki Gestapo u Drugom svjetskom ratu, a vi kao da ste neki Židovi. Ali nemojte zaboraviti, ovo je naša domovina, ovo nije njihov plijen. Zato ću se ja kao budući predsjednik Republike Hrvatske založiti da opet moramo dostojanstveno uživati u vlastitom domu, da nam niko ne opada u domove, jer se sadašnja policija ponaša prema nama kao da smo četniki, a mnogi kao ja su dragovoljci Domovinskog rata kojeg moraju i trebaju poštivati. Ako nas ne poštivaju, onda smo mi dužni da vratimo sebi svoje poštovanje, a to ne možemo šutnjom, nego točno da velimo ko je kriv i da energično i odlučno postupamo protiv njih. Ovo je isto jedan ispit za mene kao kandidata, da doista dokažem da mislim ozbiljno. Predizborna je kampanja i dokazat ću da stvarno mislim ozbiljno i da sam strog, ali sam pravedan. Pravedan što nažalost naša policija i sudstvo nisu.